Lishonile Ngwane kepha-ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzabadalo. Nati talomuhla tingelwimi lweSiswati la ku-SABC asikubingelele mbukeli. South Africa has chosen to prioritize just energy transitions as engines of economic growth. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika itawusebenzisa umhlangano we-G7 loqala kusasa eCanada kuhambisa luhlelo lwengabathi ye-Afrika lwekushintsha kusetshenziswa kwemandla. I will be going there tomorrow to go and see exactly how our people are suffering there and how we can come up with assistant measures. Kulinzeleke ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa abhekise emabombe eMpumalanga Kapa kulandzela tikhukhula letendlule nemphefumulo eTakhamuti. Trying a different combination and see how we're gonna do it tomorrow. But I would say not bad, it only few mistakes that we made. Liqembu lema-under 23 le-wheelchair basketball lifuna kudlala kahle emqhudelwaneni we-International Basketball World Championship. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika itawusebenzisa umhlangano we-G7 loqala kusasa eCanada kuhambisa luhlelo lwengabathi ye-Afrika lwekushintsha kusetshenziswa kwemandla. Ramaphosa bekathula inkulumo yakhe emhlanganweni we-Africa Green Hydrogen eKapa lomuhla. Siqubulo salomhlangano lotawuthatha emalanga lamabili sithi Unlocking Africa's Green Hydrogen Potential for Sustainable Growth. uRamaphosa uthi ilizwekazi lase-Afrika kufuneka limanyane kwaye uMzantsi Afrika uza kuququzelela uphuhliso le-Afrika ngeli xesha ekhokela amazwe e-G20. During its G20 presidency, as you heard, South Africa has chosen to prioritize just energy transitions as engines of economic growth and social development. Injongo yale nkomfa kukuchuba amathuba aza nerhasi ecocekileyo yokuvelisa umbane. uRamaphosa uthi ubutyebi bale rhasi bunzulu eAfrika kwaye buza namathuba amaninzi. We must continue to move as a continent to develop regional certification schemes, hydrogen corridors, and green product export platforms. Apha ekhaya kuyaphandwa namathuba ale rhasi akhoyo. Now, early commercial exploration for naturally occurring white hydrogen is underway. Urhulumente usebenzise le nkomfa ukusungula ngokusesikweni kwe-South African Renewable Energy Master Plan. SAREM is not just a roadmap for expanding renewable energy generation. It is a blueprint for how to industrialize through energy. Iphondo laseNtshona Kapa lithi lisebenzisana neMpuma Kapa noMntla Kapa kweli phulo lokuzisa le rhasi icocekileyo. Here in the Western Cape, we're also playing our part. We are already 2,000 megawatts into our own plans here in our municipalities across the province. Le nkomfa isaqhuba nangoLwesihlanu kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eKapa. Lisekela la Mengameli Paul Mashatile lomuhla beliphendvula imibuto ePhalamende etindzabeni letahlukene letitsinza lelive netakhamiti. Kanzi-ke angakacala ukuphendvula imibuto ulilele imindeni yalabo labahanjelwe tihlobo kuletikhukhula letihlasele eMpumalanga Kapa. Ngaphambi kokuthi liphendule imibuto yelusuku lisekela leMengameli Paul Mashatile licala ngekulilela labo labahanjelwe tihlobo tabo likhukhula ehlasele eMpumalanga Kapa. On behalf of the government, join those who have extended condolences to the families of the people affected by disasters in the Eastern Cape. Kuvele umbuto ngelidzabo lemhlabe kakhulu kade ekukhiciteni kubuka ukuthi uhulumende ngabe ulubuka njalo lidzabo letekulima. Mashatile uthite kumcoka kakhulu ukuthi lo mkhakha usekelwe. Through Triple Ps, we are enhancing collaboration between government and private entities to boost productivity, service delivery and sustainability. Ludzabo lebnikati bemhlaba bengetekelwa sala nalo. What steps will the Deputy President take to ensure that title deeds of land is transferred from the state to the people that farm on it
One of the programs that we are busy with is exactly that, to ensure that most of those who have land transferred to them should also get title deeds to those pieces of land. Emalunga eParliamente ke atsanze kwati ngebugebengu netaba letindiwa nguhulumende kuphalima nekubuyisa lithemba kubantfu ngekuphepha kwabo. We are coordinating efforts of various departments involved in justice, crime prevention, and security to employ a multifaceted approach to combat organized crime. Linani lebantfu labashonile ngenxa yetikhukhula eMpumalanga Kapa linyukeleema-67. Kuyachubeka nekufunwa kwalabo labalahlekile. Leli nani lebantfu labashonile limenyetelwe indvuna yeCOGTA vele enkosini Hlabisa njengoba beyiyohlola ukuthi ungakanani umonakalo lowendekile eMthatha. Indvuna yelitiko letekubusa ngekubambisana netindzabuko vele enkosini Hlabisa lomuhla ivakashele esifundza seMpumalanga Kapa eMthatha nemacenzelo lapho bekunetikhukhula letimatima khona. Hlabisa uthi kuhlatimulisa umtimba kubona bantfu bashona ngalendlela. In terms of the deceased bodies, only 6 bodies have been identified by their families, and then we are looking forward for the rest of the bodies to be identified by their families. Indvuna yelitiko letemfundvo lesisekelo siviwe kwaHube ithi sekuhlelwe kwelulekwa ngekwengcondvo bafundzi labasinze etekisini lemuke netikhukhula kanye nebafundzi besikolo labasuka kuso bongana nemindeni. The extent of which that we need is tremendous. As I'm saying, these families need the support. Cyril Ramaphosa ulilele imindeni leshonelwe kuletikhukhula. Eastern Cape is suffering from the floods that are unprecedented and that have already killed easily more than 49 people. And I will be going there tomorrow to go and see exactly how our people are suffering there and how we can console the families and how we can come up with assistant measures. Douglas Funza titakujabulela kufika kwamengameli ngekwethemba ukuthi titawutfola lusito. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kutakutsikameta kangakanani imiphumela eluhlolo lwekuphela kweminyaka kumiswa kwekubhala kwelihlolo lwangenhlaba ngekubuka kwakho. Umbono wakho uyalandzela. Kuzobathikameza kakhulu abafundi ngoba uma ngabe uwumfundi uyakwazi ukuyibona ngolokuhlola kokuqala uzibone ukuthi umfundi uzimisela ngana umi kuphi. Janyiswa ngenhlahlubo zakameki kuzobathikameza ngoba bafanele bazi ukuthi babereke njani ukusuka ngoJanuary ukufika nje. Mina ngibona ngazuthi kuzophazamiseka ukuhlola ukuphela konyaka ngoba ngibuka nalama holiday bewamaningi so labantwana kumele barekhaba. Ngibona ukuthi mina kutophazamiseka kakhulu uhlolo lebantwana ngobe ngulapho khona bativivinya khona batibuka ukuthi bathi kanganani. Kuzobathikameza kakhulu ngoba bese befundile beyimisele ukuthi bazobhala so uma bemisa ukubhala kweingane lokho kusho ukuthi bayicabangela bona bodwa. Uyabonakala icayi ngempela ikhule ethintekayo nabantu nje abathintekayo ngempela bangenelele kuseye manje abakwazi abantwana ukungabhali ivivinya yabaleke kangaka. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yethweswe kudiphendulela ngawo. Indvune ofisini lamengameli Khumbudzo Ntshavheni ithi umbuso ukuvumile kuvalwa kwekungeniswa kweTable Force kuleli. Lekungishefu lowatiwa ngeAlpirimi. Akhuluma nebetindzaba lomuhle Kapa, Ntshavheni uthi kumiswa kwekungeniswa kwaloshefu kutawulandzelwa imigomo lecinile njengobe kusabukwa tindlela tekuqinisekisa tekuphepha kutekudla. Indvuna ithi umbiko lohlanganiswe bochwepheshe uvete ukuthi lo chef uyimbangele ukuthi kugcine kushona abantwana abasithupha eNaledi eSoweto. Uthi solo yatiwa emniningwane ukuthi labantwana bahlangana njani nalobuthi. Noma mekunjalo inchazelo evakala kangcono ngolena lethi manyende emathuba ukuthi labantwana badla kudla lokune-Table Force labakuthenga kuletinye tetiphaza tenzawo. The submission by the IMC, advised by the Ministerial Advisory Council, Cabinet has approved the ban of Table Force
or alipirimi, the import of Taberphos or alipirimi in South Africa, a chemical compound classified as an organophosphate commonly used as an insecticide and a pesticide. Njaveni wengete ngekuthi lo mbiko losanza kuphuma lovete tibalo tebugebengu veta liciniso ngemibiko lemanga yekubulawa kwebalimi. Recent misinformation. The following are the statistics. Of the farm owners killed, two of them were African. Of the farm workers killed, two of them were Africans. Uphinze wathi umbuso kwemukele kunonopha kwekulwisana nesifo sematele. Wengete nekuthi tifundza letitsinze kakhulu nguleso saKwaZulu Natal, Mpumalanga kanye neGauteng. The department has ordered over 900,000 doses of vaccines, with the first batch expected to arrive soon. Ivala lenvuna ithe litiko letempilo lisabwa ngeliso elibukhali kuvela kweligciwane elisha le-COVID-19 njengoba yenyusa emandla esigodini sase-Asia. Inkantolo yesigodi eMbombela eMpumalanga inikete emaphoyisa lamathathu ase-White River Flying Squad ibheyili ya-1,500 wemarandi liphoyisa lilinye. Jabulani Mbuyane, Solomon Mebo nalo Vadrela Reserve babukene nemacala ecekela phasi bufakazi nekushushumbisa insango. Lamaphoyisa aboshwa ngesikhathi apheketela imoto lebeyihambisa tikhwama letilikhulu tensango emgwaqweni we-N4 edvute naseMatsulu. Bavele bonke enkantolo nalabashayeli lababili bale moto lebeyihambisa lensango. Avalelwe estoksini emaphoyisa la ingcenye yelicembu lelisebenta ngemacala lamatima. Lamaphoyisa abukene nemacala ekuthengisa insangu nekwehlulekisa umthetho. Aboshwa agqoke umfaniselwano wemaphoyisa ahamba nangemoto yembuso. Edeke emacala angaphambilini. Is postponed to the 25th day of July 2025. 25 July 2025. It will be for further investigations. Ngemnyaka wa 2023 emaphoyisa lamathathu langaphansi kwayo iWhite River Flying Squad aboshwa ngalesikhathi yatholakala netibhamu letingekho emthethweni, tinhlavu kanye netichumane. Lamaphoyisa atholakala ahambisa tibhamu letinemandla lekusolakala ukuthi tasetshenziswa ngalesikhathi kubanjwa imoto lethwala imali inkunzi. We are a bit worried and serious concern with the flying squad, as it is not the first incident where members of the flying squad are found in such similar situation. I have already spoken. I'm also continuing to speak with the provincial commissioner so that we pay special attention there. Lelicala lihlehliselwe kumhlati nge-25 ngenyanga yaKholwane njengobe kusaqhubeka luphenyo ngalamaphoyisa. Basolwa lababili bavalelwe ngekhansi estoksini kude kube ngulwesibili kuleli viki lelitako lapho batawufaka sicelo sebheyili. Kuletinye ke umasibiye titolo. Takhamuti taseThekwani nemaCenthele eMpumalanga tikhathatekile ngendlela litiko letasekhaya likhipha ngayo bomatisi. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Takhamuti taseThekwani nemaCenthele eMpumalanga tikhathatekile ngendlela litiko letasekhaya lelikhipha ngayo bomatisi. Laba semagunyeni etikweni baholwa lisekela lendvuna Njabulo Nzuza bavakashele lendzawo kutobuka kulethwa kwetidzingo ncanti. Leli tiko libuke kakhulu ticelo nekukhokhwa kwabomatisi. Akwati kutfola lusito etiko letasekhaya labanye bebatola ndzabo matisi babo ngalesikhathi labanye bafaka ticelo. Lomunye wetakhamuti ngukhululekile Gumede loneminyaka lenge-24 lekuthiwa etiko letasekhaya uyindvodza. Yonke information wonke amaphepha nginawo, photocopy nginako konke. Ngihambile ngaya eRiverside eNtumbeni ngaya kobachazela nge-ID yami ukuthi ID yami iHome Affairs intshintshile yami kwitamdotsa. Nabo bahlulekile lokungisita. Noma kunjalo ke letinye takhamuti tiyalitfola lusito. Itolo Home Affairs ungifonele ukuthi ngizolanda iID yami, so ngijabule kakhulu because bengithethe ngo-April mhla ka-15 ngayithola namhlanje. Lipasi lami ngilitholile namhla
akufana ntombatane bekangixosha leka Home Affairs. Ngalwesisamuti letinabo matisi labavalwa tishucele etiko letasekhaya eMbombela lisekela lendvuna yelitiko letasekhaya Njabulo Nzuza lithi siyabukwa lesikhalo. People who got their identity documents wrongly when systems were weak. Those are the golden ages long time ago. Some of them even before the democratic dispensation. Some of them are people who were really coming from other countries and then they ended up being in the country. Those people, when we moved to the smart ID card, were then flagged to come and explain themselves in terms of how they got their identity documents. Lisekela lendvuna liphindze lacela ukuthi bomake babhalise bantwana babo etibhedlela nabasanza kubelekwa kungakenci emalanga lange-30. Tishoshovu taseTunisia, Algeria naseLibya tifuna kuthumela umlayeto locacile kule Israel kude itovumela abantu ukuthi basite eGaza. Bamvu labalinganiselwa ku-1000 baseTunisia nakulamanye emave baqale kutheleka ngemsombuluko. Bakhona ke nalabavela kuleli labatawuhamba bayosita bamvu baseGaza. Tishoshovu tiphume ngebunyenti ke ukhutsati Israel ukuthi ivumele usito luye eGaza Strip. Tishoshovu tibuye emaveni nemavikati emhlaba lafaka ekhatsi Europe, Africa, South America netigodi tifaka ekhatsi Global March to Gaza neFreedom Flotilla. For the last 2 days, an opportunity to reinstate some of the humanitarian assistance. Yet the challenge that we have is that it's not at a sufficient scale. The trucks that have arrived in Gaza are still within Gaza, but just at the platform at Keren Shalom. Lokuthi ngambe ukuthi licembu leTshoshovu lelifaka ekhatsi iSwedish Grethenburg limiswe lingakhoni kungena eGaza. Lelitsima belihamba emandini ngemkhumbi lisuka eTaliyani ngemkhumbi weFreedom Flotilla Coalition ubeseke umiswa iIsraeli. Did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel, keeping us in the bottom of the boat, not letting us getting out and so on. But that is not the real story here. The real story is that there is a genocide going on in Gaza. Live leIsrael lavuma tinsita tamhlabhlanga letikaliwe ukuthi tingaqala tingene eGaza mhla til-14 enyangeni lefile. Emva kwamaviki la-11 solo tingakhoni kungena tinsita. Mhlabhlangene wachaza letinsita lavunyelwa ukuthi tingangena eGaza njengalokuthi tincane kakhulu ukuthi tingenda umehluko. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Licembu lema under 23 le wheelchair basketball lifuna kudlala kahle emqhudelwaneni we-International Basketball World Championship. INingizimu Afrika itawuthola netulu nelemelika kulo mqhudelwano lotawudlalelwa kule Brazil eSao Paulo. Umqhudelwano ma under 23 we-International Wheelchair Basketball World Championships utawudlala ngamaqembu la-12 le-Brazil libambe imidlalo lamqhudelwano kanti kutawuba ngole litawuvula imidlalo le-Canada eSao Paulo le-Japan lelivikela isicoco solo mqhudelwano litfolane le-Great Britain kuthi iNingizimu Afrika itfolane le-Melika. So it went okay because we are trying a different combination and see how we're going to do it tomorrow. But I would say not bad. It only few mistakes that we made that I can definitely show that we can rectify. Our communication, our picking, back picking, and allowing the team to shoot outside. We couldn't even jump in time. INingizimu Afrika ifuna kudlala kahle kulo mqhudelwano njengoba yaportfolio ehleli kunombolo 12 emiqhudelwaneni leyehlukene leyabanjele eToronto nga-2017 nakule Thailand eminyakeni lemithathu leyengcile ema-quarter final lo mqhudelwano atawudlalwa evikini lelitawa ngalesithathu ema-semifinal adlale ngalwesine kuthi amancamo udlalwe ngelisonto. Ngaphambi kwethi sisivale asesibambe i-N4 siyembombela sive ukuthi Dan Dlamini usiphathele tiphi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Dan Itanato.
lishonile lindelwa ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitabe siphethe namhla ehlelweni tifaka ikhathi kuvaka abantu ukuthi ngabe litiko letemfundo kulesifundza seMpumalanga litaba sita njani labafunzi labaselebede emagumbi ekufundzela kulandzela lesiphepho lebesigubhedele lesifundza leliviki ngetuluka loko takhamutita seThekwani South kuso lesifundza seMpumalanga tiyakhala ngekungahlole kahle lusito emahhovisi elitiko letasekhaya siyawuvaka bandi ngaleto tindzaba ngiletina letinye umbukelele ngadlinzela ehlelo lephuma imiteni kumsakato likwalakwala FM ngiyabuyisela tindzambo kuwe Oklem Park lindelwa. Ngibonge kakhulu Den tingako yetalo muhla kusasa boza kwethu besindebele kanzi lo muhle ebusuku makubumbana insimbi yesikhombisa tikhona tesixhosa ungaphuthelwa ke nesimo selitulu ngemva kwetitolo nanto zakhe emathebula inthamba malenhle ngwane. Ngedela shona lingena nzabatalo kanjalo ngedela shona lingenaso simo selitulo kanti ke namuhla ngisho ukugcwala umlomo ukuthi atiko ke nivula lesitili inzela kepha ke likhombisa kubalela cishe ke eveni lonkana kepha ke ukhona umoya lokhombisa ke kuvunguta ekhasini live njengobona libhonya ngemafa engcenye nesifundza ke la eKwaZulu Natal ngalo lomuhle kanti ke naselange lakusasa ikhombisa ke kuphuma inhlavu yelanga ekakhulu kade ekhasini live kepha ke singahle silinzele kumathuba emvula ngalekela iLimpopo lapha kuye ke la 30% njengoba libhonya ngemafa kanti ke sixwayiso lezivela ba South African Water Service ngahle kuqubuke komlilo lotsite emadlelweni latsithi kakhulu kade engcenye nesifundza ke la Northern Cape ngalo lomuhle kanti ke masibukela amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kati esifundzeni ke eGauteng masibuka ke langeni lakusasa likhombisa ke kuphola indzaweni eningi kepha kuyabanza ke Carletonville ngaye ke la 0 kanti ke mawubabu Springs nangalo Bronkhorstspruit lapha kuye ke la 1 kepha ke liphole ngesikhathi site emadina ngalo lomuhle kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lipholile ngaye 23 kubothoya ndonga 19 kanti mabuka kuboPilabila lapha kuye ke la 18 kanti ke Phalaburu lihleli lapha kuye ke la 23 ngalo lomuhle kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo lefana ke la nabo Carolina Emelo kuyabanza ke leto ndzawo leto mabuka Standard lithi -3 kuleto ndzawo leto kanti ke liphole ngesikhathi emadina ngaye ke la 17 kanti ke sifundza KwaZulu Natal mabuka ndzawo lefana nabo Vryheid Mnambithi Kokstad kuyabanza ngaye ke la -1 kanti ke lipholile mabuka ePietermaritzburg ngaye ke la 21 eDurban nangale ke Port Shepstone kanti ke Eastern Cape ngalo lomuhle kuyabanza ndzawo lefana nabo Maletswayo ngaye ke la 1 kepha ke lipholile Kombani mabuka kubona uJoli nobe ke eXhonqa East London emakhanda lihleli lapha kuye ke la 22 likhombisa kuphola kuleto ndzawo leto kanti ke Western Cape ndzawo lefana nabo Fredendal Glen Williams lapha ku28 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto ndzawo leto kanti ke mabuka eBeaufort West likhombisa ke kuphola kanti ke George lapha kuye ke la 22 kanti ke Northern Cape ngalo lomuhle ndzawo lefana nabo Sutherland kuyabanza ngaye ke la -3 eDiam lapha kuye ke la 2 lipholile ngaye 17 eKimberley ihleli lapha kuye ke la 19 kanti ke mabukanza lefana nabo Free State indzawo lefana nabo Bloemfontein buForest Smith kuyabanza ngaye -2 kanti ke Ficksburg lapha kuye ke la -1 kanti ke nobe ke eNorth West ngalo lomuhle indzawo lefana nabo Wolmaranstad bo Bloemhof kuyabanza kubotawong nabo Vryheid ngaye ke la 1 ngalo lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle.